Valjevo je danas pretvoreno u pravu gastronomsku scenu na otvorenom. Više od 30 izlagača iz različitih zemalja donelo je svoje autentične ukuse, od značajnih jela Meksika do evropskih specijaliteta iz Španije, Švajcarske, Hrvatske i Severne Makedonije. Imamo francuski tradicionalno jelo quiche lorraine, a tamo imamo rabo de toro ili ti juneći rep. Dobar dan, odakle nam dolazite? Evo, dobar dan, dolazim iz Hrvatske, iz Istre, znači gore sjeverni Jadran, to je Umag Savudrija. I sad već kad pričamo o tome, evo, nosimo naš proizvod koji se jučer je bio još u moru. A to vam je morski pas ili ti ajkola. Frank, kaži nam šta to zanimljivo pripremaš? Ciao Katarina, danas vi spremate švajcarac i sir, raclette sir, kuvanje i od hleb i malo kukuruz. Uverimo kakvog je ukusa švajcarski sir. Veoma ukusno. Sve preporuke. Najveća gužva ipak je oko domaćih proizvoda, duvan čvarci, rakije, vina i kraft piva, ukusi koji su zaštitni znak ovog kraja. Organizatori kažu da avantura ukusa iz godine u godinu raste i postaje jedna od prepoznatljivijih manifestacija u regionu. Atmosfera je zaista odlična i gosti su jako raspoloženi, a naravno i svi ovi naši gosti koji pripremaju i hranu i sve ostale ukuse koji su ovdje prisutni su danas domaćini. Sve teče savršeno. Pa Kito, kaži mi kako ti se čini ova manifestacija? Meni je, evo, došao sam pre sat vremena, idem onako na tenane, obilazim i moram ti kažem, prošle godine je bila super, ove godine još bolje jer je ponuda bomba. Ni najmlađi nisu izostavljeni. Za njih je organizovan poseban program. A da li ste pripremali možda neko jelo? Da, sladoled i krof. Sudeći po velikom interesovanju posetilaca, jedno je sigurno, a to je da je manifestacija Avantura ukusa pronašla svoje mesto na mapi najzanimljivijih događaja valjevskog kraja.